fiti ani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Etie for me ma obibia akwa about the battle man GH ayamunia ba moson for Mexico and I made the trending news eba be somu eye inti ya yenya ne se ye ka say eye chema won't me and so de na no ababetu nsemu ana ekosofa Tracy Boache and Honorable Kennedy Japan yenya ye wo ha ne ni ma hyase se ye Honorable Kennedy Japan the campaign mu na ekoba so okobo Tracy Boache din dodo na o say abo Honorable so de na no kwa echire and akwaye campaign so the whole Ghana will be ahwe na koba say Tracy Boache so ko hu sa de ne se ne din akopiem wo campaign ase na wan kope na wo soja eni e wo kan na adwede kire Honorable so back and e wo ne program e koso won atu na mo no so kan na adwen na ensiwa na ekoba se second video by ya Tracy Boache warning na insult we to the detail dan kasa wo kan adwen ama Ghana for bebreti of the ya adwen kire na no mo yemu ahye because ensemo a na wo kan na mu odu na dodo na susu se oba betumi a twadapa to that extent and asema ye this second ye di 1 year ni 2 years e beka no ye abayo Tracy Boache kukudufo a wono so ye onu die wo kan obeka wo then e na e kan na dwen kasa de kire Honorable Kennedy Japan na enu na ye won't me chema won't me and so ebe kan na asem on the platform ne so say there be Tracy ya wo ye Honorable no wanya de if you say Honorable despite bia ono kasa o kan adwen anaso kan okre no Honorable is a good man ni sa na wo kan ne se mo se Honorable or a good man na Honorable betumi aye Tracy Boache papa koba to say age differences na utimi hu say Tracy can be Honorable can be a father to Tracy Boache na eba ne sen ena ye abayuwe itimi kata neni na odidi openi atem say na openi ni kranda nchen eye Ghana penny ye kan ti say mbremu a minister mu timi kana semu kan semu ensese o kana che say okọ beyond measures okọ beyond che say imagination na abayuwa no wanya adie krakra ne yenka no kwe wo mu say enra na Honorable Kennedy Japan on bamba ye member of parliament na Honorable wono a oye na ejuma de da he is a well doing man enye MPP for na ama Honorable enye sika na wade ne ho senya ebia Tracy Boache edwen no na Honorable no na wo ye na ejuma de da na no na chema wontumi nsem ni bia wo kan se wono no oye sikeni na wo sikeni so pe na wo hu na Honorable Kennedy Japan no oye sikeni na senya American na ni sika semo na oye ni sikeni ni na che se wa ye investment o wonjuma na nye member of parliamentship no no na ama na gina bia no na abayo ni ya wo ye ni de na Honorable won deserve kra na senya sitie bia no na che se anka abayo no etu sa na mo no ekasa Honorable enimusa na no na etie for mo ma yenhwe se abayo no ede ya wo kan semosa ena koba sanka wan fi Honorable emre woti ni din anase ko be fi ni crown panka ese woto ne bo na oye no na we yanka enko chichichichi nsemo embassy yakopim se dani dana fufro eba na mama yensho anka Honorable nsonso koba sanka satem no ene campaign okọ ne raw ena wo kan ya MPP abanya beye wo man mu ena anka odisa dance die ni ma o man mu fo a anka itie fo ni ahwefo anka yenjin di se
anka ebedu baby a edri ka be kwa akosoja bi ma ye de petrol gum ameja ne kra up to now egusu dere ma obi aka bi ma chema untumi so aba be kana adwen wo ho na senya esitie bia da ni da na chese bi ni ye bi sesi ana tiefo ni ahwefo na obi bia fa na adwen kire di tuja na so obi bia so fa na futuo efri mu da ni da se ye wo won ye nama se ye adwen se ye de asumdue ne benam ye de entoboase ni akomatoyem ne benam na ase ye ni aba no olake bibi kakra ewo sa ne ni ya na wo ya chese ye wuntumi abeka mo asem no anka koba se Tracy ehun se ye honorable betumi aye ni papa ana honorable eye ni wo fa bi ankope ana ne ofine busue mu ankope na anka ebia odi nidie e ma na nidie esena anka ebi kra honorable na nkasa okoka ne nsem wo campaign na siko benu ne ho se ebia abawe yo ye mi bo na nya mi ye nui nya etike bia kono ankasa silent anase bia kase bia eye Tracy Boachi ne be kan fi afa ekire no anka be ma na nya adwen sachira eni san ne ye na wa start put to up no esinse bia senya Tracy ono so di ebufuo de ko ati ye immediate na when na kire se ye mfe ebufuo ati so bi ya wade krampo na de ko na nko ye ama na se wo adwen kire bia ye be ye hu be hia se wo be hu me so no watu obo na afi de wadwen yie ansa na watu anamo start se woni nipa no kwa akokasa fa na esi ye no ho esinse wodi ebufuo ati na ebufuo de wodi ateye de ya benu ye kase etiefo ne ahwefo ye ntumi nkire se bia ye ni aba Tracy Boachi wenu ne ho ana wonu ne ho nanso se ne etie bia se nya wo ate ya ogusu ate ya onu dia wo se oye obi antumi ka onu de obetumi aka na be ye din se obeji san no hu no atum abesre se Ghana fo mfanche na ne fanse fanche no ana se ye honorable Kennedy Japan mfanche no nanso ye nsho etiefo so di na kumechi na se wan sorry waka bia amfedwa ntu bia anko kire anko to honorable enim na wokoso prim na koma na obi aka no wososo no obi aka no wososo etiefo na hwefo de ye abayo Tracy Boachi de ne be kwa akosi de ne be kwa akosi no ne question da be brakoma so se nya wo ye ya wono de so onya nu de ya da ni do be kana adwen obi abeka no aka na adwen because video be bre na aba photo be bre na aba onya ye pani na wo be ka so ni dwumadie bi adi wonya no ho mre na wo de wo be kasa fa no ba se ne etie bia mi gidi se wona awodwen Tracy Boachi mu ana wona wo hu ni se oya bayu a kire se butaye si ne so e so accomplishing the butaye ntino so ma na ni ba form na wo free sate bia na odi na kuma so ma sate bia no ko betimi hypertension na se pressure kurebetumi di abra mu gidi se ye nua be nya adwen sachira na odi nyoma tutu ya ebeboa wo no ankasa na ebeboa Ghana na ebeboa din se ye bia ekoso wo manfofro efa Ghana mu gidi se abayo ye sa besini ni na anu kwan na tiefo na ahwefo ne a chema wutumi be kan ye no any baby a situation akwakodu no adwen kire wo ho ne sen adwen kire bia wo no bomoda fatu your comment section of am o subscribe your channel ba mo madia no wetu sa na mo no se ne be video bia tu mu a wo ne first person I don't boy na wo so nsa ebe ka mo de na watumi a kire wo adwen na dan da wo like na wo share the my eye munni aba mo so for Mercy Cow na ne de me the trending news ebe so wo na ya won krofuko bi a wo so ya say Mama Juliet Ventures ono odele in kitchen equipment ya wonye o kitchen bi a be ma wo ba wo wura o kitchen a within 50 minutes na we pie fi wo no but one day from Mama Juliet number ewo asiye wo na wo friend na oye adwuma 24 hours delivering so ekoso obetie wo na nya wonye bia o de besom wo na afen so loan master ema loan within 24 hours na loan we o ma government workers nkwa within Ghana other country bia nka Ghana haya urgent money bia wonya for project bia bomode afa loan master number no ewo asiye wo na won sabeka na wetumi etu anamo a wo pese wutu aha na me beba me kwan na me di mo asi da se ne ye besa ehia makram
bye.